nguvu za shetani katika wewe kuririmbaciye ndahinduye twiririmbe cyangwa turirimbe na gatatu twiririmbe uramo mama naza atange haleluya ngwino utange haleluya zitatu nitumara twama dukubita 7 siko passe saa 3 zageze kugira ngo ako twakoresheje piano yonyine dukomere bano bagaba amashi. Bwana sifiwe. Atukuzwe. Tuzamurire Imana icyubahiro. Tuzamurire data icyubahiro. Yego. Haleluya. 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 Tugiye gusirimba. Yego. Noneho Patrick ari ni murumuna wanje ndamuzi. Ahantu ngeze ndiyo hafata turaziranye nawe iciza reka kuwa gatatu azombanziriza siko kwiza kwera ko inzindirimba zaririmba ari he yahunze kera. Bwana sifiwe. Haleluya. Timugira ikibazo c'imivyizi yanje muri Amerika basi Yesu yangiriye neza kimwe nimara gusoma Bibiliya neza nzokoresha seminari abakorari mbabwira inyungu ziba mu gukorera Imana zozibabwira twazaga dutaramana tumamo n'ingene meze gutya ukumeze uko ibaze kurira moto umeze gutya nikicuye ariko irahirya turimo kuja gusohokana petit frère zimaze kuba zine mu nzu janiye cyangwa iriye ukayinjiramo wasangira konje ugashuhisha wasangira shushe ugakonjesha Yesu zankora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kurira indege kaja kuririmba muri state kagaruka ninga nijoro cyangwa nakazi rimwe mu gitondo ngahitira mu kazi. Abakorari mwe tuzagira ikintu nakimwe kizokubuza umwanya wo kuba mu nzu y'Imana. Nabwi Imana ndabwira ngo ifaranga zo kuva nakazi rimwe kugeza na gatanu nizitantunga ahubwo nosubira iriya nzoza nkora izo nshoboye zose na gatanu mbe nazigize gute hasigaye weekend turamye Imana ishimi yabimpaye timuza amateka yanje mwese sinazaga mbabwira amateka y'inepfo mwihene ni nani iriya hirya ko muragira se ngo abantu bameze gutya ruko iba baciye mu nzira imeze neza. Numvise mugenzi wanje ashi anyibutse zigaragaza tujane n'abaririmbyi